Senshar at the City Council. The voice of the People Party ko ki paiba. Kung banilong, bagi kwa parwara, ya ka Senshar ka khadar na baghud. Ni kwa ru ban pentrekam hok, ya ka recruitment policy. Karul kapalay, jam jing thongkam thongjam. At the City Council ka kadoshay. Bahaba pitongkam at the City Council. Pinay ban asya the advertisement. Nanta sa pinborpat the exam sebagai interview. Kata kani kalimpi ke babet. Kapan pinti kina bagi kena ke babet ke start ke syampang kini yo ya ka hok ke jongki. Hemrai sausi abai dei ba kata ke pinta. Kila ketat ban pitrekam. Hemrai kila syutung sop tangi kita ke bedon ke JD bagi kita ke NDC. Maka kata voice of the People Party dan let hantai ban pinti kina baon pentrekam ya ka recruitment policy habishet habisai dan bau samla jong ke jatbagi ke jangi ubla dei hok paniyo ka kam compare laudong bedok uberispa unio ya ka kam kakum ka hok ke jong. A voice of the People Party sure lingba kata ka paragraph hanway blapin ka naka 6 schedule la prioru saya kat trading by non-tribals regulation act kakandai spa sanpusaro. Kaya kini ka trading by non-tribals regulation act kakandai spa sanpusaro. Kadai kaan kabaklan, kabapet, kababisar, kabaktelakam, ya ka jing trekam, jong ki barjela, lakilong ka jing trekam shimet, nilingba kita ki company lagi kakana trekam. Kani katelakan yang jintrikan menjoki how pun usam di bahapa po ke tribal areas. Resource beli nakaway kapor suhu kapor kita ki trading license kiyai mitu na the City Council tang haka jithong batang dekat tu kat ni kispai rupa. The voice of the People Party ni ko aban kren da besar haka ni jangit larang yo penbat yu lakam sinsha ngin pitikna bayar trading license. Ladang ini benar, in atang ni kita dijakam, kebaki kasi kijongi, kijakre kijongi, kempala bantre dalam dia. Hemrai kita dijakam, kebaki kasi kijakre kijongi, kala bantre dalam dia. Ngenumla ban asyu yang kata trading license, sekiway pat kibar jela. Kata kedai kenumrim juga voice of the People Party, bat syaru yang akan perkembang kali kejanit. Hausam arhajar katsau. Membau Presiden Barangba dengan voice of the People Party. Ia berlang usia ada City Council. Lingba kita kembali ke benai. Waktu kawai ke trading license. Kami lebih nak kami ke jongi. Kita kinon tribal. Kata kami ke jingkwa dengan voice of the People Party. Kami ke jinghiran kayo kotot. Kami ke jinghiran kayo kam kayo jam. Balai benin picture kita. Kita nabar jogi kejela kami jogi dengan terahan ni. Dan dekat kamram juga voice of the People Party. Ban picture yaki samla jogi kejela kami jogi. Bakin persang ban terahi kikam. Kenal bengira ban telakam. Yang kata kejimbok one boy senang deki wepat kibambeng nak kena kejela kami jogi. Kita kini kimbiade kimak baka voice of the People Party. Nakuakan picture ni kejamit. Bala kati kuwa batet kapnya subha ban punya yang manifesto juga parti kapal dapat gerosai kawai kamat halau kawai kamat nak kabenta tenika MDC election nama kita ko kipai ba pilih belong kipai ba ki besyampan ba kipai ba ki start kumjuru the voice of the People Party kawan banterwa hakni janmit ya atli ki jing terwa. Kepeningkong di Jintawa na voice of the People Party kolong. Don benta bangi ko ka party ko kipay pa jang siyang Mawpat. Banwara yang kata kesinsar kakadar kabakut kabasuba. Kenang bakalaway jogi kun samla. Kenang bakalaway jogi kun hat kibarik talong kabasingan. Baga Jintawa kabaar kolong. Baginya pinitali ko kajak benriyo. Dan kapag minuman ra yang kajing sodong kajing sotan Hemrai abang itiap bangidai ukriam mupna roboyuwan ngidai upat kasih bayan ay bakata kandang kajingnya pinitiap song
Ini kung kajat beliau. Kadang don kajul sutonat. Hapadon kung kita ki jing terwa. Bangun pinsong doru. Kadno kasong dor kita ki jing terwa. Election kawan sisien sansen ko ki padba. Kijing penbidro ki wan sisien sansen. Bahaka sansen don syajar praspa abusan beli kisni. Ikutlah napersyang ban kate penbate yang tak pisah kabekiyo sisien sansen. Lada kiyo san hajar tinggal kababune. Napersyang ban bate yang tak syajar praspa abusan beli kisni. Nasyongdor tangguba artia ko kipaiba hake sisni. Nama kata ko kipaiba pilih pinsyongdor ilajong. Hatu pinsyongdor artia sisni. Ne kabur ke jampi ke syongdor banut sandor ya tak kalawai jogi bansawan ke syong bangai happy kipadba bapi pin syong nomrim ya la ke jong bot pin syongdor ya la ke jong bot wat long kita ke ban syapit ada long kita ke nomjit ke ban pin kina bakalawai jogi khon sama kalawai jogi khon hab ki balik ki pampadyo ya ke dikalat Bagi jik kita ginaw ni khidmat. Lepin di kena bakalaway ke jogi kalong kabasingan. Ay pangingin long kata kabagi kimaw kimperto hakata kisipaw kaarpaw kalay purusan kabatawan. Nanday wan ay bugin long ke jingtim nakabanta kalaway kabatawan. Tangi kinikikintin ke bakhindiat ngay kublay kipayba jagos long Mawpat. Ngay wer khot kipi haka arhoy terek jongni ubray rentang. Yang ni payba na kiying isan ki jompi. What non can sing? Yang kata ikhtiar kabagi bidon. Nak berdapat sandur yang kini kejela kabi ke jompi. Don berdapat voice of the people party. Nak kabag pilet ceki polling station. Aka arhoy terek. Bapak pinsyon yang budam marpersya jong kadur jong Prah. Kulay sibun kulay syajarwo.